Dojmovi o prvenstvu, drugo mjesto. Dojmovi su, teško je opisati to rečima koje je to veselje da smo ostvarili naš cilj. Iako nismo dobili smo srebro, ispunili smo naš cilj koji smo imali od prvog dana pripreme. To je da idemo u B grupu. Veseli smo, dečki su radili, dečki su trenirali, ovdje su dali sve od sebe, sad ćemo to na neki način da proslavimo. Zadnja utakmica vrlo neizvjesna. Mi smo kao i u ranijih tekmi, nismo išli na neke špekulacije, neke kalkulacije što se tiče rezultata. Išli smo u novu tekmu, jedna tekma koja je deo turnira, išli smo bez nekih računanja, poena ili gor razlike. Hteli smo je odraditi kao što smo radili prethodne tekme, međutim danas nismo imali u našim računicama da je protivnik imao jednog ekstra igrača na terenu. Idemo se krenuti već dalje. 2 godine daleko, ne znam što će biti i tako dalje, ali što bi ovoj reprezentaciji trebalo da za 2 godine zadrži B grupu? Trebalo bi nastaviti ovakav rad kao što smo imali ove sezone sa našim kondicionalnim stručnjacima, stožer imamo koji je radio cijelu sezonu. To što bi trebalo podrška od Hokejaškog saveza da se igraju internacionalne utakmice na jednom višem nivou gdje se stvara to internacionalno iskustvo. Hvala puno. Da imate.